Ini pengungsi. Biasa kita di Aceh ini kalau pengungsi makannya Indomie sama telur. Kecuali pengungsi Rohingya yang dapatkan ayam panggang. Kita tanyakan langsung sama salah seorang korban banjir. Bagaimana kondisi banjir di sini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya, sahabat traveling semuanya, sahabat misteri semuanya. Izinkan pagi ini saya melaporkan kondisi terkini di daerah Modern Arun. Nah, di sini sudah terjadi luapan air hampir mencapai lutut. Nah, ini pun karena hujan yang sudah 2 hari berturut-turut, dan juga saat ini sudah terjadi luapan air danau yang ada di seberang sini. Saya kasih nampak. Nah, di depan pagar sana ada danau dan airnya sudah meluap, dan sekarang sudah meluap sampai ke daerah Modern Arun. Nah, sahabat semuanya, kita memantau ada salah seorang pengungsi di sini. Ini pengungsi. Biasa kita di Aceh ini kalau pengungsi makannya Indomie sama telur. Kecuali pengungsi Rohingya yang dapatkan ayam panggang. Oke, baiklah sahabat semuanya, kita tanyakan langsung sama salah seorang korban banjir. Bagaimana kondisi banjir di sini, Pak? Kondisi banjir kalau kita melihat di kawasan komplek PAG sekarang sangat merisaukan kita ya. Kita melihat ini tidak biasanya ini air daripada danau di sini meluap, berarti ketika banjir sudah mulai daripada 2 hari berturut-turut. Daripada kemarin sampai hari ini kita melihat air semakin naik. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga hujan ini cepat berhenti dan banjir segera turun. Berarti sumber air ini bukan semata dari hujan, Pak. Ada luapan air lainnya begitu, Pak? Ya, kita melihat ada luapan air daripada bukit ya. Air daripada bukit turun, kemudian berkumpul pada satu titik di lapangan, kemudian daripada lapangan mengalir ke komplek daerah. Tadi saya dengar ada luapan air danau. Di mana danau nih, Pak? Ini danaunya ini berada di lokasi komplek ya, komplek seberang lapangan bola, Pak ya. Lapangan Cilacap ya. Nah, ini kalau kita melihat di sana memang walaupun ada paret, tapi airnya ini semua sudah penuh. Oke, baik, terima kasih Pak atas laporannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Dewan, kamu ka banjir, Dewan? Nyoba mana ng Indomie pada cok? Maka 2 euro lah rumah anjir duit. Yan. Ilikot kam lagi tamo lah rumah. Pak Dewan. Indomie ngapa mana Pak Dacok Dewan?
Nakalagay ka lang crew nga mo.